Integrated Territorial Organization hene kasngi kala lej ujor sha ka Deputy Commissioner jongke iska sales halor kitu ki kali ki balaket overload flambot ya ki kendon bat ki ain ki bag sorkar kala bo ha kajing ujor ka ba maki kila ujor sha ka Deputy Commissioner kila penpau bagi don ki kali ki bakit ki marpo khendau ki bala penken ya ka section arspa arpulai jongka BNS kani kawan ra jingma ya ki pajba bat kumjuru kawan ra ro ya kajing dunong ya kisurok nagadau jong kajing jot jingpei lengba kajing ya jong kini kitrok ki baket palat pun su kilong ru bakini kitrok kim don ni kikot kisla ki babiang kamtam gitu kitrok ki baket ya udau yong ya emotion bat kiwei ki ba penken ya kamekalia minerals Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule Arhajar Arpuar. Kesniu Pak Asrul Seman. Oh, kesniu ha. Kesniu. Dai nak harai. Harai nagi jing ya jing truk sakawe ro ka long. Truk. Ayo overload ai. Overload ya. Pakai apalat mah. Pakai apalat. Truk ayo, truk ayo badan. Kini ki truk kini khatsau tayar kini ki. Kit ayo serai. Ike thara gamtar ngaki moyok ni kana. Yang musuh. Nani suruh saya kesniu surang. Nadu ini kaki kamu kena gi puriang. Mau kenang puriang. Mesti semua kendor. Semua kendor. Tak khulus bang. Tak apa ya dai bakani ka surak nani nomor kenang suruh te pisngau kumno kasniu ka bahana. Kesniu tip dai nak ai kada mau Pak. Nak ada apa? Kita arbelut pada truk. Overload kumki ai mau Pak ki jengket. Di duyong ki lengkar ki kelengkar motion. Nadu na suruh saya kesniu Pak Aduh surang. mu kendur bara abu mar keneng. Nomor kenang. Tak khulus bun tak Pak. Tengah dari Pak Bun Dekhar, General Secretary jongga Central Body. Dia amatang kasing ke Arpulai Trip September Arhajar Sau. Ni lawan ban ai dorkas hai di Deputy Commissioner of East Khas Hills halor atali kimat. Kamat punokong kedi halor ka illegal transportation jonggi minor minerals nado u mausun bat kiwe ki mar pokdau. Di halor kini ka illegal transportation jonggi marpok hendau kamtam yu limestone lani mausun ka rules jong ka government kala kadau syai ka Meghalaya Minerals Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule Arhajar Puar kala keren syai ba kala kai ba kino ki basalan ya u mausun kimla ban salan claim da don ka salan no person shall transport or carry or cause to transport any minerals by any means from the place of rising to another without being in possession of a valid mineral transport salan je kat kum jing lap jongi nak kapor man la kasngi kini ki jing salan bi ain ya u mausun ka ya piteng nak kapor but kani ko wanra ya jing Jarat Thai jong surok National Highway teng ngi keno ya ki contractor le company ba tari surok hendrai ka root cross jong ka jing julor jong jing Jarat Thai jong surok ba National Highway idai na kadau jong ki overload bakit palat put jong kini ki basalan ya ki mausun bat kiwe ki mar pok hendau but nada ka sarkar ka khang ya kini ki bakhayi le bati siap ti mau ki ban supply sya kini ki khapsor lani ki paramarjan ki ni dawar ban sarkar ba kadai ban telakam hukum kini ki jing salan biain ki ba salan Nagawi district Sakawi district di kumbang ilatip ba yau mausun kili transporter ki kin na Giant Hills bat ki supply sya bernihat bat sya po Assam kimla ban telakam kini jing salan biain hanrei yaki perdok prasnam jongi ki nong supply siap supply mau ki berit ki bat ki phain na kapor ni nang saki haki social media haki ki por beladep ba yakini ki paradok rasnam jongi ki ba kamai jakpo dak beti siap ti mau ki ba supply sor bat khapsor ki bat ki pensitom bat kat ba yakini pat ki ba don jingedei bat ki briu ba don hakabor ki la ban le kat bomon ti hinang leng ngaseng i pendem juri kani bat ngita waru ba
nag ki board pada pe yakani ngaru ke district administration ka forest department but police department kadiban le halor kadiban telakam yakini ki kam be an Nilai i nakapor man kani ka DC ng SKCL naka section RR line yung pabines kila umpos ka to section to ko bumut ban numsya shu ban kit ya kita kimar hadin lo kuntri kami ka to section te kani ka city kamde tangga pemerintah si Henry kani ngila DFI sa DFO to superintendent of police sa katana transport Pacha ka disir bunjo kani menta kasi ka ditang ka jing budin namar ba hadu menta hadin bagi ujor krem shim action krem date akam ye kani pas ko wiru nin pensai kam tam sipat ba pende ban just tho bakla kani ka bagi ujor kadai bi ye gitu kim minor mineral mo kamya dan benta bakata kama ka kit mau kit siap hang ni kai ka ba ni don cimut bangiwan hang ni ngi tuklar namar bangi iyo rit uria kinyon ndre ye kini ban balek badi motion la ne kita ke minor mineral asunyan kila supang bet bangi ngi de gibre ki jong ki ba he ba hai ngi de kita ki high level ngi kit ka bomon ngi le ka bomon de ujor ru kabor ka ain kam te lakam de halor kata kanong ren ngi mi ismat bat ngi la om ru ya department of health la de kimla aban te lakam ka hito kan mi hi sa surak kan sislo di kini kali kan kem hina phang pat kan pinstom hina mar ka jingkit overload ka jongki pe thi ka surok menta la jor rathai pe ka jing hap ka to ko boi ta trok duyong ru amdei lu ko ka basong pala bahang ni la tri sharing ta ki high level kana kata kata la da yurit uria pe pinstom di kini ki high level unjuk bide ban menta ada ka sarkar la da kabar ka an kamla amban se hina ito ko mani se le ko bat na phang kata panung re mangi ngi di pasti namar yu berit bagi pilih silang tak ngi num syara dalai lai ru dei kalor kata kanong kan na ka hito hi kayang bat kaya kren bat kapan semua ru syaka sarkar abadan kan ya jak ka henti kan bat karul bat na ngki wen ngi kan samla yu da ngimi bat si surak ri bang bat ngi kedai kita gi nom kemas tahi tahi nak kena jui